subhanahu wa ta'ala, pasubon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, atau masub da isa bin Allah subhanahu wa ta'ala, mabaya da isa bin Allah ta'ala dumamagbak kani. Wa man kariha liqa Allah, hisyusiyo isa mabungsi dumamagbak iban sin Allah ta'ala, mabungsi ra isa bin Allah subhanahu wa ta'ala dumamagbak kani. Man jarina ka'asuluhi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, launa inna lanakrahul maut, ya Rasulullah sabunnal tu din kami mabungsi kami mapatay, mabungsi kami hakamatay. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa dha, bukun long na mo yan pagbahasa mo amuin mawa dumamagbak sin Allah, hati niya amuin mungsi atau mawa mapatay. Walakin al-mu'min idza hadarahu al-maut busyira bi ridwanillahi wa karamatihi. Adapun laun yang beriman, apabila siya hati ni magdana pas anajak sakaratal maut, busyira bi ridwanillahi ta'ala, pakuyahun nasiya hati ni paratungon na sin Allah ta'ala in malaikat mon kaniya magpakuyag kaniya, magpakuyag kaniya sin karida sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan kamulyahan kaniya. Harun hayni hatatkala kabaitaan na in bariman batin Allah subhanahu wa ta'ala kiyaridaan na siya, lumasa na siya, maya na siya mapatay. Falaysa shay'un ahabba ilayhi mimma amamahu, apabila kabaitaan na siya sin mga malaikat, sinin Allah subhanahu wa ta'ala nagrida na kani, wayruun na lingiun sinamuk bariman, bangbukon amurakuman insungon niya, amurin kamatay, hati niya maya na siya mapatay, sumub na siya mapatay, hamuin kari asali, in siya mabuka, in siya mahanggaw, sa hatatkala kabaitaan na siya sin in Allah subhanahu wa ta'ala nagrida na kanya, sumub na siya mapatay. Pag-ubos, wa innal kafira idha hudira bushira bi'adabillah. Adapun isab in kafir bang hanaja sa karatal maut mo, baitaan na siya sin kabibin sanaan hasusungon niya, wa uqubati, iwan sin punishment sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, falaysa shay'un akrahu ilayhi mimma amama. Harun hayni pagka siya kabaitaan sin mga malaikat sin Allah ta'ala sin kabin sanaan na insusungon niya, wayruun na kabungsihan niya, dugain malaikan amuray kuman insungon niyo, hati niya rin na siya mawaya mapatay. Kariha liqa Allahi wa kariha Allahu liqa'ahu. Harun hayni mungsi siya dumamagbag pa Allah ta'ala, satain Allah subhanahu wa ta'ala mabungsi ra isab magbag iban sin siya. So in hikarwa, nasagbot tayo doon, dua kahalan. Halang panagnaan, masud dumamagbag iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kahalan hikarwa, amo na in maliso mabungsi magbag iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin ha mga dalil sin aw din ha mga manusya di maba magbag iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa atin Allah ta'ala maruhal kanila, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata, isyusi intiminggal hamuk sambahayan, laqiya Allah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban, pagbakon din Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in Allah subhanahu wa ta'ala miumungsi kaniya, diurugalan kaniya.
hambu sambahayan. Harwain hadith, man ta'azzama fi nafsihi, hisiu-siu in magmalaggu habarannya, au ikhtala fi masyatihi, atau mag-abbu hapagpanaw niya, laqi Allah wa huwa alayhi rabban, pagbako ni Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in Allah subhanahu wa ta'ala diurugalan kaniya. Magbaki man sin Allah ta'ala, in Allah ta'ala kiyukuyaran kaniya, iban magbaki iban sin Allah ta'ala, in Allah ta'ala diurugalan kaniya, duara parakala. Manjari, den haman wajib taparat saya haparakala sam'iyat su'alul malakaini fil qabr, amuna impagtanya sin dua malaikat halom sin kubur. Serta ini wajib taparat saya. Yajib al-iman bi su'ali munkarin wa nakirin al-mayyit lil mayyit. Wajib kita magparat saya sin pagtanya sin munkar iban sin nakir ha tao mapatay. Wa yakunu su'alul mayyit fi qabrihi aw ghairihi. Serta in pagtanya hon bukun namat halom sin kubur. Sibu dah haram sin kubul, iban sin bukun haram sin kubul, kaman lam yakbar aslan, biar nasin amin walak ya kubul, in sila ini tanya hunda kata. Kia kubul, iban sin walak kia kubul, kia tilu paragat, atau haun ununa, nagkapulak palik in jasad in barang. Nakaun sin binatang na abu bangkit ingkatan ini makaligtas pagtanya halam sin kubul. Bukun saula na in nagkasabot amuin kubul sadya bahasa pagtanya hon bat amo na hajad sehingga matali sing kewan ari na magkubul ba sunugon na hajad di matanya di pagsabot ko in kubul sabab amo ining kamawmuhan ipagkubul in manusia sa ada po din pagtanya sibu da kya kubul iban sin kya kubul di malappas sa pagtanya sin Allah subhanahu wa ta'ala atau pagtanya sin mga malaikat kaniya. والسؤال بعد الموت لا يختص بالمؤمن فقط. Salta intanya hon halom sin kubul bukun hat hajja beriman, bukun hat hajja magsasambahayan, bukun hat hajja magpupuasa. Kataan bal likulli insanin mu'minan aw kafiran. Kataan manusia sibu da kafir iban sin mu'min maka labay hapagtanya halom sin kubul. Wa mithlu dhalika al-jinni. Sabil jin hati na bukun hatad sa manusia. Sabil jin makalabaitan niya hulaw sin kubul. Sebab amin imbaita sin Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ako nagpapanjari habang sa manusia iban sin jin malainkan in magtag-ipon sila. Sabil jin makalabaitan niya. Bishartin an yakuna al-mayti mukallaf. Salta hasyara bagin kaunan sin amin napat maknyata yaon akil bali. Amma ghairul mukallaf fala yus'al. Adapun in bukun akil bali hati na amin magpatay bata-bata in mga inilaw narik na sila tanyaw. Hati niya amin pagkamatayan mga anak bata-bata wala pa siya masangkot ini bang bukun naman adat sin kita kari asali sin kita tabiat sin kita in magkasusa bang mga pamon in ini pagkukuyan sa amon in tabiat sin kita kasabab sin lasa anak magkarukkaan sa adab in kasabunalan niya sumay tay pagkukuyan sabab sumampang kato sumapaat kato adlaw mahulog wayroon rusa-rusa.
Kaiwanan ulama na may ta. Law nin kafir di law na asubuh di na tanyahu. Hati naman itu manigub tihuan. Biar akan Imam Abdul Bar ha madhab sin Maliki. Sa adab law sin mga ulama kama tauran sin mga ulama sulam hapapanaw niya ini. Hati ni sibuk dahi mukmin iban hi kafir in sila ini maka ligtas hapagtan niya halom sin kubul. Was-su'alu fil qabri huwa fitnatul qabri allati allamana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In pagtanya halom sin kubul sin munkar ewan sin nakir ang na ini in pagyanon fitnah halom sin kubul biyay tak kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa tahiduan kita sin in kita subay magpatilihon kaniya. Wa qila inna fitnatahu hiya anna al-mayt hina yus'al fi qabrihi wa yuqal lahu man rabbuh. Law na dahil mga fitnah halom sin kubul amin hawak to asubuhun na in main taumayat in taumiyatay hapakubulan niya sin pangasubuh isi intuhan man rabb pagubos yatamathal lahu iblis fi zawiyatin min al-qabri wa yashiru ila nafsihi fitnah halom sin kubul. Pag-aso mo kanya sin mayit, sin malaika, maun naman umatin mo kanya iblis. Dito yan haluguro. Fitnah. Pag-aso mo kanya man rabbu, hisuwain Tuhan mo, imiyan magtuyan iblis, pamaran niya. Ako lang, ako. Si Minyan magtuhi iblis pamaran niya. Kaya yaqulul mayyit hadha rabbi wal'iyadu billah. Hasupalaw na makaayan in tao patay ini yaon in Tuhan ko hati na iblis. Maksud doon ini ang tao mayroon pang ibadah. Sabab in pagtanya halom sin kubul bukul ilmu sumagawa atawa in pagsambung hajajawaban in pagsambung hajajawaban in pagjawab hatatanya halom sin kubul bukun ilmu bukun panghati bukun sa ulang ikaw mingat mag-Arab makajawab na ako sin pangasog pag pangasog sin kayo banan biya din lang natuan in kami niri sa kami mingat mag-Arab biya din nga maipagtanya halom sin kubul bangsaw pa mo mag-Arab in malaikat pag-ubusin kami ini di bisan makaingat mag-Arab uno na inisambog na mo nabukun in hipagtanya halom sin kubul bat ilmu bukun in pagjawab kanya ilmu in hipagjawab kanya amo na inhinang iban sin aqidah amal wa aqidah misan pa ang ilmu mo bang wayron dayron inhinang mo iban sin aqidah mo di na ka makajawab hati misan pa ka mingat mag-Arab bat bang amoy ingatan mag-Arab in pag disarahan natin na mo rin malampas in Arab iwan si mga nakapangadjit ang bahasa Arab sa bukod pag-aso mo long na man rabbuk hisiin Tuhan mo imian magtuhi iblis biha ako sahingga maka inta umapatay amo in miyatay hakakupuran tumudlo na amo yan tulong ng Tuhan fitnah halom sin kubul wa yus'alu kullu mukallafin
wa yus'alu kullu mukallafin illa man istathnahu. Ingkatan akil balik matanya siya halong sin kubul, malainkan amuray iksim sin Allah Ta'ala. Hati niya aun deng mga manusia di siya makalabay tanya halong sin kubul. Hindi siya naman kanabihan syuhada, mga tao nagkasyahid, siddiqin, yan akan Abu Bakar Siddiq, iwan na sing kaiwanan, mata dahil nga mga rikmatan niya halong sin kubul, amuin kakaos-kausan tahinangon sa bang tahinangon, bang di ini maluhay sumakawa hakaluhay kaniya manjari manglap pasikay mo hari na kautan niya hon sin malaikat halong sin kubul bang muammalan hikaisa niya istadna malazim qiraati surati tabarakal mulk kulla layla am in magbabasa sin surah tabarakal-ladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap-tiap dulu. Apabila mo kaammalan tiap-tiap dulu in surah tabarak malappas kau dengan pagtanya halong sin kubul. Wa kada suratus sajadah, iban na sin suratus sajadah in mga inikatan malappas dengan pagtanya halong sin kubul. Sarta wa man mata wa huwa marid bil batn, iban sin mga sila amo in miyatay. Sarta in sawab sin kamatay kanila ang sakit hatian. Demikian dari sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un syahadatun wal gharaqu syahadatun wal batnu syahadatun wan nufasa'u syahadah. In kiug dan long nasin sakit kulira taun atau haba zaman ta ini COVID, in sila ini syahid apabila butan sing kamatay. Wal gharaqu iban sing mga nagkalumus, wal batnu iban sing mga nagkamatay sakit tiyan, wan nufasa'u syahada iban sing mga babae amuin miyatay nag-anak, in mga sila ini syahid. Sarta din pahay nga mga nasabot sin hadith, man mata laylatal jum'ah aw yawmaha fa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, am in mapatay halaw ha adlaw sin Jumaat, ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw laylatal jum'ati illa waqahu Allah fitnatal qabr. Wayroon din ha mga muslim am in mapatay haadlaw Jumaat atau harum Jumaat, malainkan lapasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala rin ha fitnah sin kubul. Am yatin mga magpakaligtas na hapagtanya halong sin kubul. Wa kada man qara al-ikhlas, demikian dari sab am in magpakabasa sin suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, fi maradhihi alladhi mata fihi. Am in miyatay ikaw sa ko nagbabasa sin suratul ikhlas, lapas marihatannya sin pagtanya halong sin kubul.
فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد. Dan kan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam diumumnya in hambuk tao nagbabasa sin qul huwallahu ahad. Langsung na siya mapatay. Faqala wajabat. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wajabat, artinya wajib kaniya. Qalu ya Rasulullah, ma wajabat? Nakaasuin mga sahabat, ya Rasulullah. Unay maksud sin bisara mupatin siya mawajib kani. Qala wajabat lahul jannah. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mawajib kaniya in makasul siya surga. Artinya amin mapatay magbasa sin sabo nagbabasa sin suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. In sila ini kataan lapas dahil hapagtanya halom sin kubul. Demikian disab pagbasa suratul kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Amma hada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam amma hada faqad bari'a minasy-syirk. Adapun law lain iyan amuin nagbabasa sin qul ya ayyuhal kafirun lapas yalaw na rin kasyirikan. Amo ini inday mga magkalapas hapag tanya halam sin kubul. Sarta in waktu sin pagtanya sin dua malaikat halam sin kubul wa yakun waqta su'ali ba'da tamamid dafn. Maawon in pagtanya hapuas na sin amo in ma timos na to din pag kubul sin hambuk miyatay. Fa indama yusawwi alayhi at-turab wa yansarifu anhu an-nas. Hawakto napapad na kani in lupa salta mag-ig na in mga manusia. Yabda waqta su'al kama dhahaba ilayhi al-jumhur. Dunha ini tumagna na lang in pagtanya. Biyasin papanaw sin kamatawran sin mga ulama. Fayarudda Allah alayhi al-mayyit ala al-mayyit ruhahu bimiqdari as-su'ali wal jawab. Harun ini ipabalik na sin Allah subhanahu wa ta'ala inyawalihan niya. Hagantaan amuin hikapag sambung laong sin malaikat iban sin taumiyatay. واختلف أهل العلم في عدد الأيام التي يسأل فيها الميت. Dun hay ni Raisab nagtugakan in papanaw sin mga ulama. Pila adlaw in pag-asog. Laong sin kaybanan 7 adlaw. Laong sin kaybanan 4 adlaw. Doon ay ni makawasin kita. Fayarudda Allahu ala al-mayyiti ruhahu bimiqdari as-su'ali wal jawab. Amo in pagpabalik sin Allah Ta'ala sin nyawalihan sin miyatay mon panyawalihan niya. Pasalan magkasabot law na mabuhi intao halom sin kubul niya. Ini hoon sumagawa bukon biya sin pagbuhi amo in kabuhi tabihayaon. Biya na sin nasabot biqadri suali wal jawab. Hakantaan amo in maawon in pagsambong laong iban sin taong yamatay. Ay hati niya bukon mabuhi biya sin kabuhi sin kita. Sebab ubus na beta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn fa'tarafna bidhunubina. Hati niya in manusia aundakan niya 2 kabuhi iban 2 kamatay. Hambuk kabuhi amo na in buhi kabuhi tabihayaon. Hikarwa kabuhi amo na in buhiun kita sin Allah Ta'ala adlaw mahuli.
Hati ni amun sa sulga iban sinarka. In panagnaan kamatay ta amuin wala pa kita natao. In pagtawag ka to patay. In hikarwa kamatay ta pagubos biamunin bihaya o bang kita mapatay. Amat tanat natay yatay mo kami nakarwa. Wa ahyay tanat natay iban biuhi mo kami nakarwa. Subukon na kato in pagbuhi. So in halam sin kubul ibalik inyawalihan sin kita hagantaan am in maawon in pagsual iwan sin jawab sin antara sin malaikat iwan sin miyamatay. So pila adlaw law sin kaywanan ulama 7 adlaw. Dengan sebab yan hati ko'y mga kamaasan sin kita hasab sin athar ini amo na imbasahan inta umya matay kumawa magbabas sa Quran sambil mabot 7 mamayad magbabas sa Quran amo ini paghinangon sing kamaasan sing kita amo yad to ingkya agot-agotan nila ang painduahan ta in nawapa basahan ta Quran bang man isang sumampay kaniya inihinang maraya bang mayan sumampay bang man isang sumampay kaniya in kita sabay maniguro ampayin mamayad ami ating problema magsarak ka murah-murahan kalo-kalo pasampayon sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan ini pag maniguro kita bang di na mayroon na isa magsarak ka mong salta ibang niat to man isang sumampay kanin pahala para yung hadya niat para yung sadya niat so law na aun kaywanan ulama in baita 7 adlaw aun kaywanan law nasambil pa ka'patan wal kafiru 40 yawman annal mu'min yus'alu 7 ayyam in mu'min law na tanyahon halom sing 7 adlaw ang palaw in kafir tanyahon sambil pa ka'patan adlaw meron pa pagbang magbabaw manjal aw na isabday ng mga mas'ala siyabot sing mga ulama law mata jama'atun fi waqtin wahid amo in mapatay hambuk tumpukan sa tamiyatay nagminsan biya di in pag asubukan niya si mga malaikat bunalin ini perkala na sin Allah subhanahu wa ta'ala kausan sin Allah ta'ala yang katab sumagawa hasabab sin aw waktu imano siya advance mag-isip magguni-guni yan din ba pag-asubo sa mga malaika bangsaw pa mapatay in hambuk ruh hambuk masa so ron na ini mga ulama nagpagawa sa mga opinion nila law sin kaiwanan annal malakaini ya'zuman fayas'alani al-jami' biwaqtin wahid law sinabuk kaywanan law sin kaywanan ulama in malaikat ang munkar in sin nakir in lumaggo siya sal ta'asumuhun niya in mga mano siya habuk waktura atin ang kawakto subuhon magminsan in kataan sin niya pamiyatayan وهو قول الإمام القرطبي سالت إن موسم كم تنن هيني إمام قرطبي أمن تقدر بسن تفسير القرطبية هاتي نبيل كيف بناونية لو إسبسن كيفن العلماء أن ملائكة السؤال عديدون كالحفظة إن ملائكة مكتتنيا متاون
biya na sin malaikat amuin magpaparihala kako. Wa huwa qaul al-Imam As-Suyuti. Salta ini kaptangan Imam Suyuti. Law Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala walladhi yushbihu an yakuna lis-su'al malaikatun kathirin. Fayub'athu ila kulli maytin ithnan minhum wallahu a'lam. Hatinya in ma'un sin pagtanya mata ulil malaikat tumannya kanila pagparahan sila sin Allah Ta'ala pakannya malaikat magtanya kanila amuna in munkar iman sin nakir. Hatinya bukun hakuk malaikat bukun dua malaikat ala kulli hal ini perkara gaib. In perkara gaib sakainu wairul hadith namay ta'tuul hadith matan atau Quran kau namay ta di ikaw ni mag-ikhtilaf mga ulama hati na magpagawa opinion pagkanya so in kita isang magtutay magdulungo amuin mabaya to kita humating dari na kita magpahibal to sin akal sin kita sa tumagad na kita sin mapatay kita bang kita mapatay kaingatan ta insyaallah bang pilain taon si malaikat magtanya ka ato ang painbiyaon din na kita mag-ustos pwede sa pag-usan na to ini nga demikian haamin pagtanya naaon dahil sa pag-ikhtilaf sa mga ulama naaon dahil sa pagtugakali uno naman in hiasun iban biya di inhantang sin pag-asubo. Faminhum man qala annahu yus'alu an ba'di mu'taqadatihi. Aun din mga kaibanan ulama na mayta in hiasubo hatao nawapat ang in kaibanan sin mga aqida nila bukun kata. Wa minhum man qala an kulliha aun isang kaibanan katang sin piaparat siya hiasubo kaniya. وقال ابن عباس يسألان الميت عن الشهادتين ما أسوهن لو نا يسألان الميت عن الشهادتين أسوهن إن تأموفت هروا شهادة هاتيني أسوهن سين pagtuhan iban أسوهن إن هتونغن سين كنبيها وقال عكرمة يسألان عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم asubuhon law na intaon nawapat hatungod sin pag-iman pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban na sin tauhid kata ya sabab yan in pag-asubo halom sin kuwol amo na in aqida sin ikaw iban sin hikakahinang sin ikaw in magjawab kani bukon panghati ومما يسألانه أنهما يقولان له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم dan hamang alaw na hiasubo kaniya amu intungod harasul sallallahu alaihi wasallam hati niya umasubo in dua malaikat ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum ululaw na in hikapamong hatungod sin usog yan tinatiugila hatungod sin usog yaon amo in piara kanil hatini amo in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin waman rabbu iban sin wama dinu uno in isin Tuhanmu iban uno in agamamu wama qiblatu iban uno in qiblatmu waman ikhwanu iban hisiyo naman in taymang hudmu hati niya may tinuloy pag-asub ini ang hadith na may tabihin dahil hasabab yan laong sin kaybanan ulama kiyawa hadith na sabut amo in nasabot
wa ma taqulu fi hadzal rajul. Ulo law ni hikapamu muha usog yaon. Hati niya tiudlo. Hapag tudlo ini kiyawa sin mga ulama kaibanan. Dalil anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad yahdur ma ba'd al-khalq 'inda as-su'al. Kiyawa dalil sin kaibanan ulama hawak tulaw na magtanya in munkar iwan sin nakir halam sin kubul aw waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam suma buray doon. Tampal ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukun patay halam sin kapagpakubulan niya. Hati niya suma buin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon. Sabab may sabab hakap tangan niya to wa ma taqulu li hadzal rajul. Ulo ini kapamon mo hausog yaon hati niya tiudlo. Hati niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakaibanan nagkawapat suma buray doon. Manjari ang panasuma jumawab mu'min fayujibuha al-mu'min al-muwaffaq fayaqul lahumma Allahu rabbi. In jawab sinabuk mu'min aw in tiyatawfiqan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan in Allah amuna in Tuhanku. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wasallam nabi. Serta in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Dia aksin Allah Ta'ala wal islamu dini. Iban sin in agama Islam amuna in agamaku wal ka'batu qiblati. Iban sin Ka'bah amuna in qiblatku wal mu'minuna ikhwani. Serta in mga bariman kataan amu intay manghudku. Fayunadi munadin minas sama an saddaqa abdi. Ampa naman wagtawag in mana na wagtawag di atas langit sin in kataan sin kabtangan nasabuk mo mattan kataan an saddaqa abdi mattan kataan in bisara sin ikunku habaita Allah Ta'ala. ثم يقال له نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليها. Hapuas nga tanya hun serta kajawaban nga ing kata ang panasyayan sin malaikat tung nakaw sin tung pengantin. Amu in wayrun makawati kaniya malaikan amra in sala-sala sa manusia maun kaniya. Tungkaw sin tung pengantin. Biar ini tung sin pengantin. Hisiu in sala-sala sa manusia kaniya amu in magmanjari magbati hatau pengantin dia natutu. Amuret asawan niya, amin tiya unan niya. Natungkaw sintu pengantin. Fala yuqidha illa ahabbun nasi ilaiha wa yuwassi' lahu fi qabrihi muddal basari. Harun ini paduahon na in pakubulan niya amu in ganta kataan sin amin abutan sin pangatod niya amiyat tu isa biluag sin kuwul niya. Dahil pakin paunahan patay ko patay ko amiyat tu in katan sin abutan sin pangatod sin tao niya matay ini amiyat tu isa in layo in ladyo sin luag sin kuwul niya. Mahuli pagbaba na hati ko pawagan kata magbaba serta talusong taha balik Jumat insyaallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.